Master, I need to teach me Kung Fu now. Wow, amazing Grace. I teach you, don't worry. Let me to continue. I teach you now. Are you ready? Let me teach you. Do it now. Wow, good, very good. I am Teresa. You are maître. You are maîtresse. Let me show you now. I am a teacher of Tai Chi. Let me show you. Ninja Teresa. Wow, good. You are maîtresse. Thank you very much. Wow, you are maîtresse. I need to fight now. Yes. Attack me. Attack me now. Everything you need, I give you, don't worry. I have a cassava, I have a banana, I have a sauciso. Everything you need, take everything. Melody, arangu biti sinyafu. Dalila, dataka, dasara, melody. Arangu biti sinyafu. Melody, rekera, bega kumiro, bega umuzigo. Nagiye kubona mbona umugore wicaye hafi y'inyanja. Uwo mugore yararimbishijwe n'izahabu, yari yambaye imyenda y'igiciro cyinshi, yari yambaye amadiyama. Mu kuboko kwe yarafite igikombe kinini icyuzuye amaraso. No kuvuga ngo uwo mugore wabonye yari afite izina ry'amayobera bivuga Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya, nyina w'ibibi byose. No kuvuga ngo niyo mpamvu nyina w'abamaraya bisobanuye Roma nyirisitu, nyina w'abamaraya bisobanuye Gaturika, niyo nyina w'abamaraya. Kandi uriya mugore w'amazahabu n'amakamba ahenze, no kuvuga ngo Gaturika niyo ikize cyane ku isi, niyo ifite amabuye y'agaciro, ibintu by'amadiyama, ibintu by'ubukungu byinshi bifitwe na Roma nyirisitu. Niyo mpamvu iriya nyamaswa, uriya mugore yari yicaye ku nyamaswa y'imitwe irindwi n'amahembe 10. No kuvuga ngo ariya mahembe 10 asobanura abami 10, imitwe 7 isobanura abami 7. Abo bami rero, bariya bami 7 n'iriya mitwe 7, no kuvuga ngo n'abami. Ubwo no kuvuga ngo ufashe 7 ukayiteranyaho 10, ubwo n'abami 17. Bano bami 17 rero ni inshuti ya Roma. No kuvuga ngo uriya mugore
ni Roma nyirisitu. Ni ukuvuga ngo ubu ku iherezo nyina umwana wa maraya niyo aya madini y'abapantekote babita abana ba maraya. Ni ukuvuga ngo nkubwiye abana ba maraya, ukuvuga ngo usangamo abapantekote, abadivantiste cyangwa aba bantu bafite amadini atandukanye nyine. Ni ukuvuga ngo abapantekote bose bihuje na nyina rero ubu niyo mpamvu ejo bundi barangije gusinya yuko urugaga rw'amadini, ni ukuvuga ngo urugaga rw'amadini rwihuje na Gatulika. Niyo mpamvu papa yafashe amadini yose akayahuriza hamwe kugira ngo itegeko rizabe rimwe, n'isoko ribe rimwe, noneho n'ifaranga ribe rimwe, noneho n'itegeko ry'amadini naryo ribe rimwe. Ni ukuvuga ngo papa niwe uyoboye isi yose. Murabizi yuko abapapa bayoboye isi. Papa niwe uyoboye isi, kuko icyo papa avuze amahanga yose ahita acyemera, kandi nta muntu ushobora kurwanya papa, kubera ko ari we papa ari ukuriye amadini yose yo ku isi. Ni ukuvuga ngo urebye n'aba baperezida bose bagenda batorwa, abenshi abo baperezida yaba aba bo mu Burayi cyangwa se bo muri Amerika baba baturutse muri ubundi akenshi na kenshi bagendera ku mategeko ya papa. Iyo tuvuga abajesuiti ni abana baba barize amashuri bakaminuza, noneho hakavamo abaperezida, hakavamo n'abapapa. Buriya uzarebe nk'abapapa benshi bava mu bajesuiti. Noneho n'aba baperezida bayobora ibihugu bitandukanye cyane cyane nka Amerika, abantu uzareba abatorwa nko kuyobora Amerika ni ababa baturutse mu bajesuiti. Kandi abajesuiti ni abantu baba barize amashuri bakaminuza, haba harimo n'abize teoloji. Abajesuiti niyo mpamvu bahakana teoloji bakayipfobya. Ni nayo mpamvu abajesuiti benshi bashyigikiye Eliminato, kandi murabizi ko Eliminato ariyo ifite ubutware cyane, kandi Eliminato ihuriyemo abakire bakomeye. Aba bantu bose bakomeye ba Bill Gates bose bari muri Eliminato, n'aba bahanzi ababaje bose bahuriye muri Eliminato. Ni ukuvuga ngo yaba abahanzi abakire bose bahuriye muri Eliminato. Ni nayo mpamvu ubutinganyi ari rimwe mu itegeko rizongerwaho kuri ari amategeko 10 y'Imana, noneho hakaba amategeko 11. Ubu tuvugana amategeko yarangije kuba 11. Ayo mategeko 11 rero, iryo rya 11 ni iry'ubutinganyi. Murabizi yuko abakarudayo amategeko 10 y'Imana bayahinduye akaba 11. Itegeko rya kabiri bararihinduye, itegeko rya kane bararihinduye, itegeko rya 10 naryo bararihinduye. Ahubwo murabizi aya mategeko 10 namwe Mose yamanukanye ku musozi Sinayi yari ari ku bisate bibiri. Aya mategeko barayahinduye bashyiraho na rimwe ry'ubutinganyi. Ni ukuvuga ngo urabona ukuntu ibintu bikurikirana. Aya mategeko cyane cyane nk'iri tegeko rya kane bahinduye. Urabizi itegeko rya kane ryaravuga ngo mujye musenga ku munsi w'isabato, mujye mwibuka kweza umunsi w'isabato, gusenga ku isabato. Ho barabishyizeho ngo urajye usenga ku munsi w'Imana. Ni ukuvuga ngo amategeko barayahinduye, hari isabato barahahindura. Amategeko 10 y'Imana yose bagira gute? Barayahindura. Ni ukuvuga ngo papa we icyo akora ni uguhuriza hamwe amadini kugira ngo ayungire hamwe. Udakurikije aya mategeko 11 akazarwanywa, agahigwa bukware, bakamwirukana bakamuvana mu bye. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ari amategeko 10 y'Imana ariyo mategeko yera kandi Imana ikunda. Ni nayo mpamvu Bibiliya, abakarudayi benshi bahinduye Bibiliya. Noneho rero ubu ngubu ushobora no kujya ku isoko ushaka kugura Bibiliya ntagatifu ntuyibone, ushobora gushaka kugura Korowani ntuyibone, kubera ko Bibiliya zose barazihinduye. Bibiliya zavugaga Imana barazihindura, noneho ziba Bibiliya zivuga ibintu bya Eliminato. Ni ukuvuga ngo
Bibiliya bamara kuzihindura ni ukugira ngo habeho kurangira ku isi. Uyu papa tubona, Papa Francis, niwe ugiye kutuyobora noneho akatugeza ku mperuka. Uyu Joe Biden ni ukuvuga ngo nta wundi muperezida uzongerwa gutorwa muri Amerika. Uyu Joe Biden niwe ugiye kutuyobora akatugeza ku mperuka. N'uyu Papa Francis nawe niwe ugiye kutuyobora nawe akatugeza ku mperuka. Amahanga menshi, ibihugu byose bigiye gushyira mu bumwe, noneho habeho isoko rimwe, habeho ifaranga rimwe, habeho n'itegeko rimwe ry'amadini. Papa ajya avuga itegeko amadini yose aryubahirize, kubera ko amadini yose yamajije gusinya mu rugaga. Nuko Elena White yari yaravuze yuko urugaga ruzihuza, uru rugaga rw'amadini ruzihuza isi igeze ku iherezo. Elena White yari yaravuze yuko Roma izihuza na Amerika bigatangira kuyobora isi, cyangwa se urugaga rw'amadini rukihubumbira hamwe ari uko isi igeze ku iherezo. Ariko abantu benshi ntago babyumvaga. Babibonye ejo bundi uru rugaga rw'amadini rushyira umukono ku mpapuro yuko rwemeye guhuriza hamwe rukaba urugaga rumwe, rukazajya ruyoborwa na Papa. Ni ukuvuga ngo iriya nyamaswa wabonye, uriya nyina w'abamaraya yicayeho, ni ukuvuga ngo nyina w'abamaraya ni Roma nyirisitu, nyina w'abamaraya ni Kiliziya Gatolika. Aba bana ba maraya ni aya madini yasinye mu rugaga rw'amadini. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu tubona igiye gukunjwa nk'umwambaro, igiye kuvaho kuko yarangije kwandura. Ni ukuvuga ngo iyo ubona Papa, murabizi ya filimi yasohotse, Papa avuga yuko abatinganye nta kintu batwaye abantu. Ni ukuvuga ngo ibi byose Papa ejo bundi muri filimi yakinnye iri no kuri YouTube avuga yuko abatinganya ari abana nk'abandi bemewe, nta kibazo, ngo nta kibazo badutwaye. Ni ukuvuga ngo iyo filimi yarakinwe ku mbuga nkoranyambaga, irasohoka n'abantu benshi barayibona, ariko ntibagira komanteri nyinshi cyane bayiteraho. Ni ukuvuga ngo ibyo Papa avuze nta mahanga, nta muperezida cyangwa se wabirwanya, kubera ko Papa niwe uhagarariye Imana hano ku isi. Ni ukuvuga ngo Papa niwe uyoboye isi. Nk'uko ya nyamaswa yari yarakomeretse uruguma rwica yongeye ikabaho ikanakora, ubu uruguma rwa Roma nyirisitu rwarakize. Ni ukuvuga ngo inyamaswa yari yarakomeretse uruguma rwica ni Kiliziya Gatolika, kubera ko muri Yohana yakomeretse uruguma ubwo abana ba maraya bavaga kuri nyina bakagenda bakishingira ayabo madini. Ni ukuvuga abana ba maraya ni amadini yaturutse muri Gatolika. Roma Gatolika rero yatakaje abana bayo, baragenda babindaya. None ubu ku iherezo b'abana bongeye bihuza na nyina. Ya madini yavuye muri Gatolika yongeye asubira muri Gatolika.